Bakwethu siyabonga ukudibana njalo kuhlelo lwethu Buza Ibhayibhili likuphendule. Olamukela kulolu hlelo ngumfundisi uEsindlovu, hamba labafundisi bami ababili, mfundisi CK Mpofu lo mfundisi OP Mpofu. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu Buza Ibhayibhili likuphendule. Okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo ehlelweni lwethu kule iviki lapho sifunda khona ilizwi likaThixo ndawonye okhuluma ngumfundisi OP Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi bami kakhulu bana sibe lapha. Ngithanda ukuthi balaleli singakangeni kuhlelo lwethu namhlanje kusifundo sesalamhlanje ngiphinde inombolo zocingo funa abakhona abasikhuluma ngokuqala namhlanje 0718444196 ku WhatsApp 0718444196 la ku 0786204000 0786204000. Bafundisi ake sikhangele indaba yethu namhlanje. Sikhangela umpostoli Paul lemthetho elithumi. Kuvikela ipheliyo sikhangela umpostoli Paul labanye oJakobe labanye abanjalo, kodwa namhlanje sikhangele yena sibili manqama. Kulebala lapha engifuna silikhangele elesilungu engifuna ukubana silichasise bafundisi. Funa bakhona abafundi beBhayibhili abanye abasilaleleyo kuthiwa ngama-theologians. Ibala elithi lona legalist or legalism le-antinomianism. Amabala lamabili ake siwakhangele. Ngabantu abanjani laba kuthiwa ngama-legalist lama-antinomian? uPaul singambala ukuthi wayeyi-legalist wayeyi-antinomian. Siyabo. Sike sakuthinta emuva lapha. Nxa sikhuluma ngomuntu okuthiwa yi-legalist, sikhuluma ngomuntu othi yena usindiswa ngokugcina imithetho. Kumbe usindiswa ngemisebenzi yokugcina imithetho. Then nxa sikhuluma ngomuntu okuthiwa yi-antinomian, umuntu othi yena hayi mina okwami ngumusa umthetho kawusekho. Ukuthi anti kuthi uthi against the law. Umuntu ophikisana lo mthetho othi vele umthetho awusafunakali. So lapha umbuzo esifuna ukuthi siwuphendule yikuthi uPaul yena ukuluphi uluhlu. Ukulaba abangama-legalist yini abathi sisindiswa ngomthetho, kumbe ukulaba abathi hayi umthetho awusasebenzi. Ngabamba umlomo mfundisi kule ngoma ethi children keep in the middle of the road. Ethi yona hlala nini esenta ngakwesokuni ingayi ngakwesokhohlo. Sidinga ukuthi phakathi laphakathi kungala. Ilithi iBhayibhili. So sizafunda ke eBhayibhilini lapha. Le ivesi engizayifunda lapha nguRoma 10 verse 4. Amanye amavesi singafunda nguRoma 4 verse 13 sisiya ku16 noGalatians 3 verse 1 sisiya ku5. Ngenye ke amavesi la angathi ayenza abantu bengathi abazwisisi kuhle okukhulunywa nguPaul ngomthetho. Ithi yona lapha ngiyifunda ngeBhayibhili lesindebele ngoba uKristu uyawuqeda umlayo alethele bonke abakholwayo ukulunga. Into engathi iyaphica lapha enxa singayibala ngesilungu mfundisi. Kuthiwe ngubani? nguRomans 10 verse 4. Lapha esilungini ithi for Christ is the end of the law. For righteousness to everyone that believeth. Siyabo. Ngifuna ukuthi esikhangele ibala leli lokuthi end lapha esindebele lithi uyawuqeda. Ibala leli ungalifunda ngolimi lwakhona. Lingatsho ukuthi uKristu uyinjongo. Ngesikhiwa kuthiwa is the aim kumbe the purpose of the law. Ngoba abaningi nxa besithi uKristu uyawuqeda kumbe is the end bahle bathi awusela mthetho. Akusadingakala umthetho. Kodwa ibala leli lithi ukuthi uJesu uyinjongo yomthetho. Kusithi ukuthi umthetho ukusa ngaphi kuJesu. Nothi ukuthi uJesu kubuya kwakhe kususa umthetho. Njengoba sike sakuthinta lapha ukuthi umthetho uyakutshengisa ukuthi uyisoni. Ube susiya kubani? kuJesu. Lalwana umlondolozo okhulume ngayo lo mlondolozo lwana sike samthinta ivike phelele ukuthi nxa sesikuJesu uJesu esesisindisile ngomusa wakhe uyasinika imaturity yokuthi senelise ukugcina ini umthetho wakhe, not ukuthi yena uJesu sasusa umthetho. So yikho okukhulunywa la. So uPaul ke yena ule kubizwa lokho kubizwa kuthiwa i-balanced theology. I-theology engekho kuma-legalist futhi engekho kuma-antinomians. uPaul katsho ukuthi umuntu usindiswa ngani?
ngokugcina imithetho kumbe ngemsebenzi futhi katsho ukuthi umthetho kawusasebenzi hayi kodwa uPaul ubeka okunye lokunye endaweni yakho uyaveza ukuthi umthetho uyasitshengisa isono uyasitshengisa ukuthi siyizoni nxa sesibonile ukuthi siyizoni sesisiya kubani kuJesu sesisindiswa ngomusa kabani kaJesu kubamba umlomo kancane mfundisi abafunde isifundo zeBhayibheli ukuthiwa ama-theologians bayakwazi ukuthi uJacobe lobuJames ngesikhiwa yes nxa uMartin Luther umreformer wayebala laphana yes wafika walahla incwadi kaJacobe wathi epistle of straw wayilahlela khatshana wathi wayebalula incwadi yabeseRoma yes ungatsho kancane khonapho alright singayithinta indaba leyo khona phana uLuther kasazwisisanga ukuthi uPaul loJacobe bayavumelana ngoba indaba ehlupha laphana ukuthi uJacobe nxa ikhuluma uthi ukholo ongela msebenzi kufile right aphinda athi uAbraham wasindiswa ngemsebenzi utho njalo uJacobe uPaul yena ngapha uthi uAbraham wasindiswa ngomusa abantu labo babili ungathi bayaphikisana kodwa baphikisana kodwa bakhuluma ngezigaba ezitshiyeneyo ezokusindiswa kwaAbraham uPaul ukhuluma ngokusungulwa kosindiswa luka-Abraham ekuqaliseni uAbraham wakholwa kuNkulunkulu engenzanga lutho wasokubalelwa kuye njengani njengokulunga kodwa esekholiwe wasebenza eseveza ukukholwa kwabani kwakhe yikho sokukhuluma ngoJacobe ngani ukuthi uAbraham wasindiswa emsebenzi so uPaul ukhuluma ngokusungulwa kokholo uJacobe ukhuluma ngokuqhubeka kokholo so bonke bayavumelana ukukholwa kuza kuqala ngomusa umuntu usindiswa kuqala ngomusa ngokukholwa kuJesu then nxa isesinyisiwe ngomusa sokumele atshengise ngemisebenzi ngoba ukukholwa ngela msebenzi kunjani ufile so uPaul uthini uthi umuntu kasindiswa ngokugcina imithetho umuntu usindiswa ngomusa kodwa umusa kawulahli imithetho umusa uyancedisa ukuthi umuntu agcine umthetho ukugcina umthetho yibufakazi bokusindiswa ngomusa indaba emnandi iBhayibheli limnandi balaleli limnandi iBhayibheli nxa ulibala kakuhle abafundisi bayasincedisa la kule ndaba emfuna ukuyibuza futhi lapha mfundisi CK Mpofu uPaul ulwa lo mthetho yini umelana lo mthetho kumbusekela umthetho siyabonga mfundisi ngani sesiziphinda kodwa siyagcizelela so iBhayibheli liza kuphendula ngisafunda lapha kwabaseRoma ngo7 ivesi ngelika 7 ithena ke pho ke siza kuthini na umlayo uyisono na phinde kodwa bengingayi kusazi isono uba bekungekho umlayo bengingayi kwazi umhawu uba umlayo ungachongo ukuthi ungabi lamhawu ngamanye amazwi uPaul kamelani lo mthetho uyabeka umsebenzi womthetho ukuthi yiwo otshengisa isono njalo yiwo othi ungahawukeli ukubeka kucace sensiya kuvesi ngo7 waseRoma ngo7 ivesi ngelika 12 ibisisithi yona ke uPaul lo esikhuluma ngaye ngakho ke umlayo ungcwele lo mthetho ungcwele ulungile muhle bese ngisehla futhi ngiye kuvesi ngo15 ungakahli mfundisi khonapho ohluchasise ukuthi uPaul nxa ekhangela umthetho ngiyakuzwa ukuthi kawuboni njengentembi siyabonga njengoba ke nxa ekhangela umlayo ubona umlayo ungcwele awubone njalo umlayo umuhle ngoba yiwo ositshengisa isono ungasitshengisa isono uyasiphelekezela futhi ukuthi uze sinqobe isono kumele senze njani so umuhle umlayo siya ku verse 15 kusiya kwelika 25 lapha umpostoli Paul lapha uyakubeka kucace kumbe ngiyibale ukuze ngingayikhulumi ibale baba ithi ngitsho lezenzo zami kangiziqonde ngoba lokho engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo uba ngikwenza lokhu engingakuthandiyo ngiyawuvumela umlayo ukuthi ulungile kodwa ngalokhu kakuseyimi engikwenzayo kodwa yisono esihlala kimi verse 18 ngoba ngiyazi ukuthi kimi ngitsho enyameni yami kakuhlali okuhle ngoba kukhona kimi ukuthanda ukwenza okuhle kodwa ukukwenza kakukho verse 19 okuhle engikuthandayo kangikwenzi kodwa okubi engingakuthandiyo yikho engikwenzayo
lapha uphakathi kwenkinga lapha umpostoli Paul kodwa ke nxa ungaya ekucineni ikakhulu kuvesi ngelika 24 lo 25 engxenye ngeqela wamanye lawo uthi how mina muntu ososizini ngubani oza kungikhulula kulumzimba wokufa na abe sesithi eBhayibhelini lesikhiwa yilo engilithanda kakhulu kuvesi ku25 uthi I thank God through Christ our Lord lanxa esindebele bisisithi uNkulunkulu yedwa ngoJesu inkosi yethu kabongwe uNkulunkulu ngoba nguye olamandla okungikhulula phakathi kwalumzimba wokufa othi lanxa ngifuna ukwenza okuhle ngizithola sengisenza okubi ngamanye amazwi ngoJesu kulula ukuthi senze okuhle esikuthola kusemthethweni kaNkulunkulu. Mfundisi uPaul lapha abanye bathi phela uyatshengisa ukuthi umthetho umthwalise nzima ka ngesilungu esithi is a positive view of the law bathi bona it's a negative view of the law ngoba uyakhuluma ukuthi nxa engifuna ukukwenza kanye angenelisa ukukwenza bese sikana anje yabona umthetho uyahlupha ngoba uPaul sokumenza ukuthi wena ehlule ukwenza kumele akwenze. Kasisindiswa ukugcina umthetho mfundisi wami kodwa ke sigcina umthetho ngoba senze njani sisindisiwe ngokukholwa kuJesu so ke thina singakholwa kuJesu sokulula ukuthi umthetho kaNkuluNkulu senze njani siugcine singakhuluma ngomthetho sichiya uJesu eceleni then ke bonke kuyize nesi Isichasisa njani istruggle sika Paul maybe singase siya phambili kuzavela ake sikhangeleni iTestament elidala ithwayini le isivumelwano esidala lesitsha abanye bathi bona hayi umthetho ngesivumelwano esidala okamowe umthetho elishumi kodwa kulesivumelwano esitsha siyabonga so lapha sizaqathanisa uKorinto yesibili ngo3 ivesi ngu7 siya ku11 lo maHebheru ngu8 ivesi ngu8 siya ku13 ithi yona lapha ku 2 Corinthians 3 verse 7 zafunda verse 7 lo 8 uba umlayo owawulotshwe ematsheni waletha ukufa kodwa wafika ulenkazimulo engaka kwaze kwathi abakuIsrayeli bahluleka ukukhangela ubuso bukaMose ngenxa yokukhazimula kobuso bakhe lanxa kwakuza phela pho-ke umlayo kamoya kawuyi kuba lenkazimulo enkulu kulayo na so lapha iBhayibheli iyaqathanisa isivumelwano esitsha lesidala engxenye singakuzwisisa lapha ukuthi kulento uPaul ayichoyo leyinye angayichoyo uPaul into ayichoyo lapha ukuthi isivumelwano sakuqala singathina sincane kulesi sivumelwano esitsha uyaqathanisa uthi yena nxa ukuthi ngale abantu babona inkazimulo kaMose besaba okukanganani nxa sesikhuluma ngesivumelwano esikhulu esilomlayo kamoya oyingcwele abantu uyayibona indaba abesithi yena ngale umthetho wawulotshwe ezibhebheni zamatshe kodwa ngapha katsho angakutsho lapha ukuthi umthetho kawukho ngathi ukuthi esivumelwaneni esitsha akulamthetho ngoba vele ukuthi ukuze kube lesivumelwano kumele kube lani kumele kube lomthetho kodwa uthi ngale umthetho wawubhalwe ezibhebheni zamatshe kodwa khathesi esivumelwaneni esitsha umoya engcwele sebhale umthetho ezinhliziyweni zethu kusitsho ukuthi singafunda uGalatians 5 verse 22 lo 23 uyasitshela ngezithelo zikamoya ukuthi thina sesimature umthetho sesiwazi ayisikuthi thina singabantu labana abafuna ukuthwalela umbhobho abalamba belandelelwa hayi futhi kufana lokuthi nxa umzali ekhulisa abantwana abantwana nxa besesebancane engcenye nxa kubhala umthetho babe lokho besafuna ukukhangela ngoba basesebancane kodwa nxa belokho bewugcina umthetho lwana sebekhulile uyagcina unamathele ezingqondweni zabo bani zabo engcenye impilo yabo ube yiwo oyisimilo sabo abasadinga ube lokho besiyakhangela akuthi uthi awusekho umthetho wona unjani ukhona kodwa abantu laba sebemature sebewugcina ngoba usunamathele ezingqondweni zabo bani zabo yikho kuHebrews 8 ngali verse 8 usiya ku13 uthena ngilobe imilayo ngapi ezingqondweni ezinhliziyweni katsho ukuthi esivumelwano esitsha kusela mthetho hayi kodwa lesi isivumelwano sabantu abamature asebekubona uJesu esife esiphambanweni asebekwazi ukuthi isono siyabulala asebekwazi ukuthi uNkulunkulu luthando imithetho yakhe injani iluthando bayigcina ngoba bayamthanda kakubuyeli yini mfundisi ukuthi abanye bathi bona hayi phela sisakhulumelane ngaliyana elishumi sibhaliwe phela enhlizweni usivumelwano sitshalana ayibhalwe ematsheni kodwa lesibhaliwe so ngisakhulumelane ngayo sibhaliwe right
ukuthi sisakhulumelani ngayo isibhaliwe kusitshengisa ukuthi anti njengamaKristu asikapheleli khathesi yikho imithetho lana singasithi silahliwe asikapheleli uNkulunkulu lokho esifundisa ngomoya wakhe oyingcwele ukuthi sifunde ukumlalela so asingeke sathi hayi kanje sina sesingabakamoya asisekufana nomuntu othi sesingabakamoya sisaba liBhayibheli akuvumi ngoba akulamuntu osekwazi konke okungaphi okuseBhayibhelini sonke sadinga ukuthi sibe lokho sifunda umthetho kaNkulunkulu siyadinga ukuthi sibe lokho siufunda ngoba siyabe lokho siqhubeka kwethu kusibabanzi nxa siqhubeka sikhula ekukholweni. Hayi siyabonga kakhulu bafundisi. Ake sikhangeleni incwadi yabaseGalatia 5 verse 19 mhlawumbe lamanye amavesi nxa kuvuma mfundisi Mpofu Roma 8 verse 7 uthi uPaul lapha sibonani uthini ngomthetho. Siyabonga mfundisi. Ngizaqala ngencwadi yabaseRoma ngo8 verse ngelika 7 ngizayifunda ngolimi lwemzini ngoba lungani lukubeka kucace bese ngifunda futhi ngolimi lwesintu. Ithi yona ke because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Abese sithi nxa ngifunde esindebeleni lapha nxa belilalele ngolimi lwemzini lapha uthi yena ke ngoba ukunakana ngezinto zakwabantu kuyibutha kuNkulunkulu kakuzehliseli ngaphansi komlayo kaNkulunkulu impela kungeke kwenzeke. Ngamanye amazwi lapha impi yona leyana besikhuluma ngayo ikhulunywa ngumpostoli Paul ngale kwabaseRoma ngo7 laphana 15 kusiya ku25 ibangelwa ukuthi umuntu vele yena ngokwakhe ngemvelo yakhe uyibutha lentando kaNkulunkulu. Kodwa ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu ngasichisi njalo ngoba ulendlela yokuthi singasizakala kanjani. Abese sithena ke imisebenzi le yenkanuko zenyama sithola kuGalatia ngo5 ivesi ngelika 19 kusiya kwelika 21 ngizayifunda futhi lapha. Ithi yona ke imisebenzi yomzimba isobala yiyo le ukuphinga lokungcola namanyala lokukhonza izithombe lokuthakatha lobutha lenkani lomona lolaka lokubanga lokuxabana lokwahlukana lomhawu lokudakwa lokuminza lokunye okunjalo ngiyalitshela nje ngoba ngalitshela ngaphambilini ukuthi abenza okunje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. Uyacaca ke inkanuko imisebenzi yomuntu osenkanukweni zomzimba le inkanuko zenyama. Abese siyasinika ke impendulo yokugcina ke kwabaseGalatia ngo2 ivesi ngelika 20 yiyo ngifuna ukubana ke sigcine ngayo. Abese sithi ke ngibethelwe kanye loKristu kakuseyimi ophilayo kodwa uKristu uphila kimi ukuphila engikuphilayo khathesi ngikuphila ngokukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Usekubeka ke kube sobala ukuthi okwenza ukuthi athi ngiyabonga uNkulunkulu ngoKristu Jesu ongenza ukuthi lokho okubi engifisa ukuthi ngikwenze kangisakwenzi ngoba uJesu nguye osephila phakathi kwami. Ukuba khona phakathi kwami izithelo zakhe sezibonakala ukuthi umthetho kaNkulunkulu sengiwulandela ngoba ungitshengisa ukuthi kumele ngihambe ngendlela eqondileyo. Siyabonga. Ake sikhangele indaba yona le yemvelo yethewileyo okuthiwe ngesilungu icarnal mind. Siyabonga. Ingqondo engaphendukanga. Siyabonga. Yes. So lapha nxa silokho silandela umkhumbulo wonalo. Umkhumbulo lo usitshela ukuthi umthetho kasohlupho. Hayi, uhlupho yimvelo yomuntu. Nje kumele iguqulwe. Isibuko vele kasohlupho. Hayi. So lapha uhlupho luba khona ekuthini abantu abaningi bahluphana lesibuko. Kulokuthi bona badinga indlela zokuthi abakutshengiswe isibuko kulungiswa njani. Antu ayibonile. So uhlupho asomthetho. Kuyindaba bebulala lesibuko kade mfundisi uyakwazi.
kumbe engcenye angazi kumbe baba besenza ukuthi isibuko vele singabatshengisi kumbe baba bezonda ukuthi isibuko lesi indaba sibatshengisa anti ungabamba umlomo uJesu lapha ukhuluma lo Nicodemus uthi imisebenzi yabantu kabafuna ukubuye kukhanyeni yes ngoba ukulahlwa kuyikhona ukuthi abantu babalekele ebunyameni lapho kulokukhanya khona kabafuni kufana lo muntu wathi sidla amagwava wabona kulempethu wasecichilayi ngona awagabatele kunjalo so lapha sibona ukuthi thina uhlupho lwethu olemvelo lethu kalulungiswa ngokuthi umthetho kawusebenzi kalulungiswa ngokubulala isibuko kodwa lulungiswa ngokuya kuJesu ukuthi alungise indaba yethu siyabonga sesisiye emaphethelweni bafundisi sikhangela ukungaguquki komthetho esikhuluma ngawo bonani abalaleli ngiyabona liyasilandela ukuthi lokho esigcizelela ukuthi umthetho kawuguquki njengalokho uNkulunkulu engaguquki iBhayibheli lithini lapho uthini uPaul ngendaba lesikhulumayo mfundisi Mpofu siyabonga mfundisi sizafunda kwabaseRoma ngo13 encwadini yamaHebheru ngo13 ivesi ngelika 8 ithi yona ke uNkulunkulu nguye izolo nguye namuhla nguye kuze kube nini nanini lokhu kusivezela ukuthi uNkulunkulu kaguquki akukhulume izolo ikwakukhuluma namuhla aza kukhuluma kusasa yikho ayikho khona namuhla ngoba umthetho kaNkulunkulu uveza isimilo sakhe uveza futhi lohulumende wakhe uNkulunkulu kaguquki ngabe uyaguquka abanye babathona hayi uzabona uNkulunkulu la uthi hey bese nilambile ngantshontsha kunjani wathi situation ethics yes so kakumelanga thina silwisane lo mthetho umthetho usilungele ukuthi thina sisilungele ukungena embusweni kaNkulunkulu abanye bathi bona hayi uthando ukugcwaliseka komthetho babali uRoma bani Roma 13 verse 8 ethi yona lingabi lomlando emuntwini ngaphandle kokuthandana ngoba othandayo umakhelwane ugcwalise umlando bathi nxa ngithanda sengigcwalise umlayo sengiqedile angisadingi okunye ungayifunda kodwa kwampani iyakhuluma futhi ngemlayo yona liyana verse 9 so esikutsho lapha kumbe okuchiyo iBhayibheli lapha yikuthi umlayo kaNkulunkulu vele uluthando ngoba uNkulunkulu uluthando nxa ngithanda uNkulunkulu ngiyagcina imithetho yakuqala engu4 nxa ngithanda umakhelwane ngiyagcina imithetho yokucina engu6 ngoba umthetho kaNkulunkulu asokuncindezela hayi ngumthetho wothando okusincedisa ukuthi siphile njani yes so engcenye mfundisi nginganika isibonelo sokucina ukuthi abanye abafana babedlala eground iground yabo yagebheka base becela imali ebazalini ukuthi balungise igodi leli bathi sebecela imali base bebuza ukuthi madoda indaba yegodi sizayilungisa njani abanye bathi asithengeni ambulance kwenza ukuthi abalimalayo beqhamuka sibe sibahambise esibhedlela abanye bathi asithengeni ifence sifensele igodi leli kwenza ukuthi ungabe lo muntu olimalayo so abafana baphikisana abanye bathi sifuna iambulance abantu balimale sibase esibhedlela abanye bathi ifence ukuze kungalimali umuntu so abantu abaningi ivangeli lika Paul balithatha bafuna libe yiambulance kuphela babe libe libahambise esibhedlela kuphela kodwa ivangeli lika Paul liye balance ivangeli lika Paul liyifence eyokuncedisa umuntu vele ukuthi angone avela angalimali so umusa kaNkulunkulu uyifence okusincedisa ukuthi singanjani singalimali kungenzakala ukuthi umuntu alimali iambulance ibuya for emergency kodwa singeke saphila ngeambulance kuphela akuvumi khonoko hayi kule verse khonapho mfundisi engifuna ukuyifaka khonapho sesithinga isikhathi ungayithi ngamafitshane ngoba seRoma ngo5 ivesi ngelika 8 ithona ke kodwa uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe kithi ngalokho ukuthi uKristu wasifela siseze izona ngiyabonga mfundisi siyabonga abalaleli liyayizindaba iyachisa imnandi kodwa ngenxa yesikhathi sethu vumani sime lapho kwalamhlanje sihlangane njalo kuviki elizayo ngithanda ukuthi ngikhuthaze ukuthi bhalani phansi amavesi njalo lithumele imbiko yenu kunombolo zocingo eliziphiweyo kwasekuqaleni sidibane kuviki elizayo ngesikhathi esifananayo inkosi ilibusise siyabonga